svima onima koji su doneli vina na probu i na takmičenje, da poželim da bude još sledeće godine još kvalitetnije, a grad Kikinda i mesna zajednica Iđoš zajedno sa Šaslom siguran sam da ćemo i naredne godine na još višem nivou organizovati ove dane vina i da će biti još kvalitetnijih vina i da će se nadaleko u vinogradarstvu i o vinarstvu čuti sa Iđoš i Kikindu. Pri kraju berbe bila malo kiša i tako da, ali opet ko je sa ljubavlju radio, verovatno je uspelo. Ponosni smo zato što smo upravo ostvarili priznanje ovde u našem mestu i to šampionsko, ajde da kažemo, za ovaj festival. Beli Burgundac nije čudno da je ove godine dobio zlato i generalno sa Belim Burguncem smo zlato osvajali u Vršcu i prošle godine u Inđiji, tako da zaista Beli Burgundac je prepoznati tržišno i kod sudija i jedno vino koje u banatskom teroaru daje vrhunski kvalitetna vina. Broj medalja govori kakve su ocene. Vina su za ovakvu godinu, kakva je bila i za nas, veoma dobra. Znači, ne spadaju u vrhunska vina, jer takva je godina, ali smo izvukli iz postojećeg grožđa i te godine kakva je bila, izvukli najviše što se moglo i uglavnom svi su izrazili, pohvalne ocene su dali za vina koja su prispela. I blagoslovi njihove plodove svakim izobilnim dobrima, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Spasi Bože vinograd ovaj i sve vinograde i sve usjeve i blagoslovi plodove izobilnim blagodatima svojim svagda sada i uvek i u vekove vekova.